Kador bar senong dangar, hakasngi palay, kalaiti ya kador khas hakmat menteri katanat kakoy kakya, uba hek, bandawa kenti kordan no syaka CHC. Hajing sa hadin ba nilayo ya hajing tem ba Minister ba dipet ya kan Health Department ba hek. Hajing tem ba inpoi kan ka senong jungi ban visit ya ka dangar primary health center. Ngila yo ya hajing tem ba ngila penkra ban submit ya ka memorandum na kang ba kador senong. Berkata kalong ba kabalong simple ban kaditang kumno ban revamp ya ka dangar PC lan ya ban upgrade ya ka saka community health center. Hajing sa nakaleng jungi ngim simla bu kanu kajing thok prasa ya ka viham handai ka hui kalong ba ni sukdo ya kini ki ya ka failure jong ka management but ka administration ba kumpang lai hagi press ki media ki bela dia ngimla ban buri isu ba ngimla ban yada ya kata handai ka bang stress ta menta kalong ba de ban rivam ba de ban penthama ya kirkom trekam khnang ba ni ka healthcare am ka de ban long kam de ban wana ya ki insecurity ya ki pai no sosno handai habang i soto ba kidon kam ya ki primary healthcare mo ki de ban biang ni yo ka insurance ba wala ka dang long verbal handai hadi mangla submit ka memorandum ni soto ba ilan insasim khia but ila de kularo ba kat kabala ki steps in sim wala da empat la ban upgrade ya kan saka CC handai kirkom trekam kin long atpar bat ka CC wala empat declares officially bahkan ban upgrade ya kan saka CC. Nakaliang uba hek ulong, baya mentahi ompat la setia banweng, namar ka sarkar bat ka jelahi brokaway kadang dan hapdeng kajing yakun persya ya ka klam jingpang COVID-19. Henry kan sapet binya hadin baka jinglong jingman kelakam tanda bat ban simru ikirai kiba batam habar kiliang. Ngi ila da biakan ru bat ba himas yang pleng balong lokal men bai dekat lang ban nga mentah ni kapor. Bat ngila ngekwa ru nomor syai ke report jongki galong gumno nomor boy ya kani ka NGOs baru ke penran ya kani ka health center iladon ka agreement kadon ka MOU plus sign adu kapor ka bedang simti ya ka iyo te ya kata ngi ong benta ban kum kapor jong covid menta leling ong ping nem bla ban we tenda sesuatu adalah kamsu covid la kam tanda ke jingdon yo covid tingin seperkat ya ke bebahan ke benta ke jingmento jong pai ba dang song sinong jong ni katai Kat ba nakaliang uba Himalaya Syang Pliang uba de UMLA ka Mawsan Ram constituency ulai kuble ya kador bar sinong kabala pensngo hakabade berkenikamat namaruong sisin baklade ka CHC kajing ajing sumaru kala kamper bat banjuru na menteri ba unbu no akawe ka 108 hapo ketika PHC kaba ajing syakri ya palat lai potelitam kisnong hapo ketika tan Nong kilawan ya kendo ya minister bat kilabu ya kajing dawa ban upgrade ya kan ya PC syaka CHC shisha kumu nong mi khmat kumu MLA ngaru ngakersanjur ya kan ya kajing dawa jong ka dorbar snong ba de ban upgrade no ya kan ya ka PHC syaka CHC kadau kalong ba kan ya ka PHC dangar kumalong menta ka sumar ya ki pai ba jan baro laipo snong hakane ka than nado kita ki oplan bat kane ka plain lan hakane ka border hoi bat de ki don sakumba sipo khat santeligi snong na ka than southwest jong ka ranikor ki ba senda asya kane ka than jungi ki balat nang ta ki potkro nang ta ki terter ki dangbun ki snong to ki dei baro ki nongpang kimjule charanikor kimjule mau kurwat nlei ki wan hang ni hadangar dia bagi wan hang ni hadangar kata kemud ki kajing sumar hang ni kadai bakan long ke bapaka abaong kajing sumar kan long paka kemud ngide ban upgrade ya ke PC syaka CC dia kata minister yong indang bishar indang pej insa pentip syanga kumu MLA ngaru kumu nong mihmat ngandang yai budin ya kan kajing dawa